Rosalia Indah Palembang, full Trans Jawa, A9. Bus Medan. Agen bus Lorena Kota Palembang, non ekonomi. Lorena LI 120. Loket bus Damri Palembang. Sari Mustika Comfort Class. Bus Sari Mustika Comfort Class. Batu Mukti Raya, Batu Mukti Putra. Sipirop Nauli Express. Bus Medan. Bus PM Toh, agen bus Batu Mukti Putra dan Sipirop Nauli Express. Kantor perwakilan Rosalia Indah Palembang. Ada beberapa buah bus terparkir di agen bus Rosalia Indah Palembang. Rosalia Indah Palembang, full Trans Jawa, A9 171. Dan Mercedes-Benz OH 1626. Haji Barang, Kebumen, Purworejo, Jogja, Klaten, Semarang, Solo, Madiun, Ponorogo, Blitar, Surabaya, dan Jember di agen Rosalia Indah Palembang. Rosalia Indah Palembang ada di 467. Toyoger MHD 158. Limbersa. Di depan ada bis efisien Joker Putra Mandiri. Palembang Pariaman Epastar. Agen bus ALS Palembang. Sedang terparkir ALS 257. Pariwisata WTU Trans. ALS Medan Palembang Surabaya.
Terima kasih sudah mengikuti channel kami Panel Lintang. Jangan lupa buat yang belum subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti video-video kami selanjutnya.